Stres otaknya stres. Nas ulang can ngelengar. Pis ngelah nih. Utang liu di bank BRI ngelah utang, di koperasi ngelah mesti utang. Yang mudi bayar pongon mainnya magaising tuh sebat ban kena tapi keneng boyani mak gaya nanti senget lah igo ngoyong kepek kemudian singidang maya hutang aduh Naeng, kan sebenarnya cile, dia bengong tuan tak ni go telah petek tiada kan kubu je petek kan ni. stres sebenarnya sih berapa stres sebenarnya ini Stres dia wah ini sebenarnya ini terkenal lah terkenal, itu terkenal apa ni? terkenal yung lah hutang. Yan menurut Cie, engken solusi yang terbaik nih penghidangan omnya hutang. Oh, kene solusi ni. Engke Pilih banci pes di bang. ya nyileh wapes di bank yen sing sama ngeliun uang lah hutang ini nih. Ye fai, jo ni ti, tak fai. Nah, ada solusi terakhir nih. Terakhir aja nih solusi nih, ini sing kita jalan nih. Solusi terakhir nih. Aneh terakhir ya nih. Oh, Apa solusi terakhir tuh? ini solusi terakhir tuh. Oh, Tadi mang banci doang meter. Ali maksud Cie? Demi banci. Wah, Ci ngomong solusi warna jelek Ci nih Ci ajak orang ngobrol Ci jangan mas